tinbiriba mayam puno ko ikai kunajari akoi amana kabi ngaputta beli asanggi oina adu mathatta umadagi manipuri council adu mathatta atoto ko akoi hojai gi oina asanggi oina leiba kanglu puna makna lakna akoi imale ba kanglei pa ka thoi ba thodo ase ing tapna santi bubiro haina ngasi bije liama tawjaraga akoi hojai gi sarkar officer da akoi na memorandum ama akoi honorable akoi gi prime minister da akoi memorandum ba sinaja ba laksabani ado akoi ase siga dima puronde gi so akoi gi kasaram da gi so ado dima gwati rom da gi so mafom hom dei laktana ngasi akoi kanglei pak se ing tapa santi bubiro haina sigi tamota ngasi bije ni thoksarak pani Pari mo mubanga biriba me apno ko tramno chari ngasi akoi amukamo akoi hojai da oina jati puna mongna ponja laga akoi biseli ma chacha duri adu gi mathakta akoi gi sarkar officer da akoi memorandum ma sinaja duri akoi pm gi mafam da memorandum ma akoi sarkar officer gi khuta sinaja gani adu akoi jege makha ta bodo me am do charage. The social, cultural and political scenario of the indigenous people of the entire northeast state suffer owing to the continuous influx of people from the neighboring countries. The impact and the change in the demographic profile of the northeastern will courage and political wisdom to bring normalcy, peace and tranquility in Manipur. Also, there is a need to find the root cause of the mayhem. The priority is to instill confidence in the mind of the citizen by exhibiting that the rules of law of the nation exist and humanity will prevail, protecting lives and property of every citizen, providing essential commodities to the affected people, and securing all the highways for safe passage of transportation and movement of people in paramount and should be of utmost importance at the crucial threat to the survival of the indigenous people of the region. The marginalizations of the indigenous people of the region, particularly in the economic development and the others opportunity by the illegal infiltrators, should be addressed at the highest level of the country. While there are many pressing issues in the state of Manipur which can be studied and reviewed in the days to come, we urge your good office to immediate pay and visit during these trying times to win the heart of the people of Manipur to restore a peace and harmony. Thank you. Se ko circle officer nei se sinaram doi ni ko prime minister da kena to banner to direction dada মই মেমোৰেণ্ডাম গ্ৰহণ কৰিছো আৰু উদ্ধাৰ কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ পৰা আপোনাক আহ্বান কৰিছো আমি থ্ৰু সাৰ্কল অফিচেদি আমি পিএম ল আপোনালৈ আমি স্মাৰক প্ৰদান কৰিলো তাতে আপুনি অতি কম সোনকালে আপুনি পঠাই দিয়া ব্যৱস্থাটো কৰক এইটো আমাৰ সংগঠন তৰফৰ পৰা আপোনাক আহ্বান জনালো akoi sangathan কপি কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালো akoi sangathan mayamna pullaga akoi circle officer da che thajari ba akoi pm da si jobi waina akoi che thajabani te circle officer na sign lo hare Asiti loyal. Asiti apni fitur pabo aru edon loi fitur pra mari fitur sinama pro hey udan no puedes subir por ahí aquí olor singe chesiga hojik laiba jati puna magna punjal laga jati puna magna punjal laga akoi gi circle officer da PM jamna akoi memorandum ma sinara me ase akoi circle officer sarna so signature tawra la hore akoi si PM da khara jangna jobiu haina এখন আপোনাৰ পিনৰ পৰা দুখৰ কলে ভাল কল দুখৰ মানে আপোনালোকৰ circle officer না বৰ্তমান সময়লৈকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আহিছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু পাইছে পৰিবেশটো যেনেকুৱা চলি আছে সেইটো অতি শীঘ্ৰেই ছাত্ৰ সন্থাগী মা কেননি প্ৰেসিডেন্ট ন্যায় মাসু মণিপুৰ কাংলি পাকটা ইং তাপ বিৰাও হাইনা থাকক সেইটো আমি masagi ni sina kaংলি পাকটা থৈ বসে ইং তাপ বিৰাও হাইনা দিমাসা union ni हमारा मैं ऑल दिमासा स्टूडेंट तरफ से रिप्रेजेंट किया प्रेसिडेंट हूँ इसलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन तरफ से मैं अपील कर रहा हूँ हमारा मणिपुरी भाई लोगों को कि हम लोग का झगड़ा करके वायलेंस करके किलर करके हम लोग का कुछ फायदा होने वाला है ये ब्रांच हम लोग का लॉस होगा इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ कि अहिंसा से कोई समाधान नहीं होता है बातचीत से होता है इसलिए मैं अपना सोच के अपना ब्रदर लोग सोच के
ये तुरंत ये जो वायलेंस है को स्टॉप करना चाहिए। ये हम लोग का तरफ से अपील कर रहा हूँ, हम लोग का असम की तरफ से, आप लोग का भाई हिसाब से, आप लोग मणिपुरी भाई और कुकी भाई और अलग अलग जितना ट्राइबल लोग है वो सब हम लोग का तरफ से एक अपील कर रहा हूँ कि इमीडिएट ये जो वायलेंस है उसको स्टॉप करना है। ये आप लोग का भाई हिसाब से, हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं आप लोग का अपील कर रहा हूँ। पीस रैली मतें तौबे कसारदगी को कोई नहारोन अगांसिंग होजाई ताना लाई दो जाम थागतचरी इंगांसिंग इनाव लोई काई गिनम ताहिबिरो अखोई से इदी सिलचरदैनि अदो सिलचर नतना कसारदा लैरिबे कोइगी सुनाई लखीपुर असिदा नतनि कोइगी कनिंगल डिस्ट्रिक्ट हना यामे कोइ आमसुगी थौनि नतनि हाइदा थागतचरी इनाव होय तुंगदा तैसु हेना माइ पाकोरो लोई कसारदे लाकोनि को पुनमा इनाव मिंगदम ताहिबिरो आइगी मिंगना आनंद केत्रिमे कैलम गिनो आइजे सुनाइगिनि इनाव दी आइगिना रोहित मोइरांगतेम आइसु सुनाइगिनि सुनाइगी को इनाव सु कसारगिरो आइसु सिलचरगिनि लम मिंगदम ताहिबिरो लमसे बेरा बाके थागतचरी इनाव मयामबो लेपाक थोइबो थौदोक्सिगी तमक्ता मयामना अपुनबो इन पीसली चपसे असेसिगा दिमापुरदगिसु अखो यामबसिंग सरुक जाबा लाकपी इम्फाल लैसु लाई यामै दिमापुर कैलम गमता हाबिरो दिमापुर सिग्नल बस्ती मिठा कॉलोनी थागतचरी यामबो इन समाय लाकपी बसे होजाई ताना लाकपसे अदेदि यामना कैलमगी अवांगखुनौ डिस्ट्रिक्ट इम्फाल वेस्ट दगी थागतचरी यामबो अदे यामना कैलमगिनो आइजु दिमापुरदगिनि सिग्नल बस्ती दगी कई बस्ती सिग्नल बस्ती थागतचरी यामबो इसमाय दिमापुर लाखोय दिमापुरदि इचे सिंगसु लायै इमा सिंगसु लाया दु कोना उच्चरगा खोय रिलीदो हौरा कांदा असी अखोय गुरखा स्टूडेंट यूनियन की लाखवा आंगांग सिंगनी अदो भाइति अकलो नाम तो लो कोइ दियकसुन मोर नाम विकास शर्मा मोय गुरखा स्टूडेंट यूनियन वाइस प्रेसिडेंट धन्यवाद जनाइसु आपना नाम तो शुभ नाम तो मोर नाम अमित अधिकारी मोय कलसम गुरखा स्टूडेंट यूनियन वेस्ट कार्बी आंगलंग डिस्ट्रिक्ट कमिटी जनरल सेक्रेटरी धन्यवाद आपना माय नेम इज रोहन खनाल शर्मा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होजाई डिस्ट्रिक्ट थैंक्स दिस वन ngasi akhoi kanglei pata thoiba akhoi thodok se asi sigi tama akhoi mayam se peace rally laksabani ado akhoi asi se saruk jabiba lai se akhoi imphal dagi dimapur dagi mafam khodimakte karbi along dagi student mayam pullaga akhoi ngasi gi manipur kanglei pakta ing tapna shanti pubiro haina ngasi gi peace rally se akhoi thokjabani oji office ta akhoi jati pun maki sina pun ma pullaga tingama hojik tawge tawri NGO mayama aduga akogi yamna hagasanigi akogi machigi hojai da natana akogi asamgi sinau kasar amasung guwahati da gisu lakna akoi ngasigi saruk dimapur da gisu loina laiba sinau pe koi hagasanigi hojiki akoi na memorandum sida akogi chaliba thudong sing atu matamda santi prokna bahaina akogi Prime Minister Narendra Modi da circle officer hojai ki magi dagi ina memorandum sing thank you Saya Pak Presiden kan ano? Presiden dengan ano? Jam dengan ano kaya? Ngang bahaya. Ama maktada tinbiri ma mapro ko ikai kunajari akoi amana tabi maputta beli asangyo ina adu mathatta uma dagi manipuri council adu mathatta atoto ko akoi hojai gi oina asangyo ina leiba kanglu puna makna lakna akoi imale ba kanglei pa ka thoi ba thodo ase ing tapna shanti pubiro haina ngasi bijeli ama tawjaraga akoi hojai gi sarkar officer da akoi na memorandum ama akoi honorable akoi gi prime minister da akoi memorandum ba sina japa laksabani ado akoi ase siga dimapur ondegi su akoi gi kasaram dagi su ado dima guwahati rom dagi su mafam hom dai laktana ngasi akoi kanglei pak se ing tapa shanti pubiro haina asigi tamota ngasi bijeli se thokjarakpani hari lo mana waktu mo na kulo bola ba mi kai ikonat kanan su lo ko mo ya ba akoi gi lanin thau akoi ko fa ba ibe pa khang ba moi na su lo ba mo ko ima lai waktu ima lai ba ko ne le dei ma khoi matam pun ma da akoi mi tai gi jabi tan ya ndak kan ne khoi ta le pura ko ya nak kan ima lai waktu mo na lo ba mo akoi lain thau akoi pa khang ba akoi le ni akoi lain
Moi naik jatuh.